Pozdrav. Evo mene na Sljemenu. Sama sam. Danas sam ranije otišla. Ja često tako odem prazniti svoju auru i puniti je sa Schumanovom rezonancom. Što više prirode, to bolje. No, htjela sam s vama podijeliti jednu jako jednostavnu vježbu osvještavanja vaše prave prirode, koja je toliko zgodna da će vas vratiti na neki način u ono nevino djetinjstvo. Zamislite da ste upravo sada, dok gledate ovo, uskočili u ovo tijelo i jednostavno ne znate tko ste. Znači morate zaboraviti sve ideje o tome tko ste, ne znate vaše ime, ne znate gdje ste. Naprimjer, ja moram sada zaboraviti da znam gdje sam. Zapravo, sve što ćemo raditi ćemo promatrati kako je to biti mi, otkud ja to gledam zapravo, ko sam to ja, bez da se oslanjamo na stvari koje smo čuli od drugih i bez da se oslanjamo na sjećanja. Drugim riječima, nećemo koristiti nego ćemo samo promatrati direktnim iskustvom kakav je to zapravo naš doživljaj. Pa za početak primijetit ćete da ste negdje, ali ne znate gdje. Primijetit ćete i recimo da imate nekakvo tijelo. Imam ja tu i nekakvu vodu i ruksak, sve je u redu. Ali ono što je najvažnije je da promotrite otkuda vi zapravo ovo sve gledate. Gledate iz vas samih. I ono što vidite, bez da razmišljate o tome, znači ne znate, spustili ste se ovaj tren na zemlju, u ovo tijelo i samo se možete osloniti na svoje direktno, neposredno ovaj tren iskustvo, kako je to biti vi, doživljavati što vidite. I odmah možete primijetiti da umjesto da vidite šumu, kuće, u daljini, grad, mislim da se čuje, ne znam, sokol, škanjac, I don't know. Moj bi znao koja je to ptica, znao bi da je ptica, ali budući da ja ne znam gdje sam i ne znam tko sam, nego se samo oslanjam na vlastito iskustvo, samo čujem prekrasne zvukove i svjedočim jednoj prekrasnoj poeziji onoga što vidim. Evo ga. Zapravo, ono što možete učiniti je podsjetiti se kad ste bili dijete, dok vas još nisu naučili da umom gledate na sve, onda biste ovakvu scenu doživjeli kao čisto čudo, čistu čaroliju, magiju i pitali biste mamu ili tatu šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo. I sa svakim odgovorom čarolija bi se malo po malo gubila, jer više ne bi bila evo ga. Ne bi bilo ovo prekrasno leteće nešto, nego bi bila ptica sa imenom koja ima svoje podneblje, vrijeme razmnožavanja, kao i ova scena grada koja bi bila točno određeni kvart sa brojem ulica i ovo drvo bi imalo svoj naziv, plodove, vrijeme u kojem, ajmo reći, živi, koliko dugo ima vijek života. I ovo bi bile tenisice koje su kupljene u tom i tom dućanu. I onda bi se pogledala u ogledalo i vidjela bi lice i rekli bi to je Marina. I sve to je istina. Ali sada molim vas, pogledajte mjesto od kuda vi ovo sve promatrate. Promatrate iz sebe, od tamo gdje vi zaista jeste. Tu ste oduvijek. Nikada nije da vas nije bilo. I to mjesto od kud gledate, mogli bismo reći da je negdje iza vaših očiju, ali zapravo imate li vi oči? Samo se oslanjate na svoje direktno sada iskustvo, od kuda gledate. Ja ne vidim da imam oči. Ja samo
vidim da na mjestu gdje bi trebala biti moja glava je ogromni ekran, koji zapravo nije ekran, nego je jednostavno prostor, otvoreni prostor, space, u kojem se direktno dešavaju sve ove čarolije. I taj prostor, taj ekran bez granica je mjesto kroz koji ovo sve ulazi u moje biće, ali i to je mjesto u meni u kojem vlada potpuna tišina, potpuna vječnost. Ovdje nema vremena. Dok ne počnem razmišljati o nekakvoj prometnici koja se nalazi dolje u gradu, jedino što vidim je čista poezija. Jedno. Ne vidim razliku. Nema razlike. Nema granica. Nema ničega. Perfect, brilliant stillness. I sada sam istovremeno potpuna praznoća, emptiness. Taj ekran koji prima ovo sve. I istovremeno potpuno sam puna sa onime što doživljavam i vidim. To znači biti potpuno prazan i potpuno pun. To znači ono što u budizmu zovu, što je zapravo Buda podučavao, emptiness is form, form is emptiness. Dok ste bili dijete, doživljavali ste direktnim iskustvom vašu stvarnost, jer još niste razvili ego. Niste razvili razliku između sebe i onog drugog, između sebe i onoga što doživljavate. Te razlike zapravo nema. Vi jeste vječno prisutstvo, tiho, savršeno, koje se ne može opisati, i istovremeno ste sve što ulazi u vaše iskustvo. Emptiness is form, form is emptiness. Mi smo kao ljudska vrsta sada na pragu da nadiđemo To ne znači da ćemo svi zaboraviti tko smo. To ne znači da ova vježba znači da biste trebali ne koristiti vaš i zaboraviti sve što znate. Niti slučajno, mi se ne vraćamo na razinu ispod uma. Mi idemo iznad uma, a to znači da počinjemo koristiti za ono za što je i namijenjen. A to je da percepira ovu čaroliju stvarnosti koja se ne može opisati riječima, jer onog trenutka kad je pokušamo opisati riječima, cijepkamo jednu nedjeljivu stvarnost na dijelove. Ali ono što možemo učiniti je razumjeti da sve što ćemo ikada reći, čime ćemo ikada opisivati sebe ili stvarnost, je samo pokušaj i privremeno izgovaranje nečega što je nedjeljiva kozmička cjelina. To zapravo znači da možemo osvijestiti ponovno svoje vječno, tiho, bezvremensko, prazno iskustvo onoga od kuda gledamo ovo sve, koji upija ovo sve, i istovremeno možemo doživljavati punoću forme. Jer kada smo samo u umu, onda smo samo u egu. A kada smo samo u prisutstvu, onda ne komuniciramo. Tako da tražimo balans između jednoga i drugoga. Tražimo mogućnost da istovremeno osjetimo od kuda ovo sve gledamo i da osvijestimo da nema nikakve opasnosti od bilo čega. Ono što mi zaista jesmo je bezvremenska, savršena, mirna, tiha prisutnost. Ono što uvijek svatko za sebe može reći, bilo tko, je ja jesam, zar ne? To je ujedno jedino što ikada možete reći za sebe, a da ne lažete. Kad kažem ja sam Marina, lažem, jer ja nisam Marina, samo Marina. To je samo konvencionalni način da se sporazumijevam s drugima. Ja sam apsolutno sve ono što je u mom iskustvu u bilo kojem trenutku. I to ne znači da se odričemo svojeg identiteta. I dalje igramo svoje uloge, ali osvještavamo tko smo mi zapravo, od kuda
gledamo ovo sve. Osvijestite od kuda doživljavate vaše iskustvo. Znate li što zapravo znači otvoriti treće oko? Sigurno ste svi čuli za otvaranje trećeg oka. Otvoriti treće oko zapravo znači spoznati pravu prirodu stvarnosti, a to znači da shvatite od kuda vi zaista ovo sve gledate i doživljavate. Kad shvatite da vi zapravo na površini djeluje da ste čovjek sa dva oka, ali iz vašeg neposrednog iskustva, kako je to biti vi, onaj koji vi zaista jeste ovdje gdje vi jeste. Ne na fotografijama, ne na filmu, nekad vam je neko drugi rekao ko vi jeste, nego ko vi jeste, od kuda vi sada ovo gledate. Ne iz 1 metra razdaljine, nego izunutra iz vas. Primijetite od kud gledate. Iz potpune, otvorene slike, ja to zovem kao ekranom bez granica, koji istovremeno upija apsolutno sve, vi postajete sve. I dok ste bili dijete, apsolutno vam je bilo normalno da gledate neposredno svijet i ne razmišljate o njemu, nego ga samo doživljavate. I u redu je da su nas naučili su nas da imamo ime, da imamo tijelo, da je to naše tijelo, da postoje drugi, da postoje pravovlasništva, da postoje nazivi imena, kategorije, sve ostalo. To je okej. To je dio lijeve percepcije uma koji je analitički, koji mora mjeriti. Međutim, kada zaboravimo na mjesto od kuda mi ovo sve gledamo, zaboravimo na našu vječnost. Kada vam recimo Eckhart Tolle govori o stillnessu ili prisutstvu, to je to. Samo se vratite u mjesto od kuda vi ovo sve promatrate. Tu gdje vi zaista jeste. Kako znate koliko je sati? Ne znate. Znate li kad ste došli ovdje? Ne znate. Zato jer je to mjesto u kojem nema vremena. To je mjesto u kojem nema sadržaja. Svi sadržaji su ono što upravo sada ulazi u vas. To znači da istovremeno možete biti potpuno u ovom svijetu i doživljavati ga i vidjeti od kuda ga doživljavate. A to znači da shvatite da ste vi izvor apsolutno svega u vašem iskustvu. Vaše iskustvo dolazi iz vas. Onoga trena kada vi otvorite oči, svijet nastaje. Onoga trena kad vi zatvorite svoje oči, svijet nestaje. Vratiti se u iskustvo neposredno doživljaja stvarnosti bez da vaš um preuzima stvarnost i počinje cijepkati je potpuno dostupno u bilo kojem momentu. Samo se vratite natrag u mjesto od kuda ovo sve gledate. A sada nas je počastila mala svinjica. Mala svinjica. Isuse Bože, Bog. Pa Bog. Ode. I za kraj podsjetiti ću vas da um je taj koji bježi u prošlost i budućnost kao vremenska mašina i stvara ideje da nešto nije u redu sa sadašnjim trenutkom. Ali ako se vratite u svoje mirno mjesto od kuda vi doživljavate ovo sve, gdje vi jeste, primijetit ćete iz direktnog iskustva, neposrednog, upravo sada, da imate sve što trebate, da vas uvijek nešto podržava. Tu je tlo ili stolica, imate zrak, imate sunčevu svjetlost, imate sve što trebate u sadašnjem trenutku da biste bili potpuno cjeloviti i potpuno podržani. Um je taj koji stvara ideju, stvaranjem imena i klasifikacije i podjela, da nešto nije u redu sa sadašnjim trenutkom. Ali sve je u redu. I sa vama, i sa mnom, i sa svime što ulazi u ovaj prekrasni ekran.
našeg zajedničkog iskustva. Ljubim vas. Pozdrav dragi ljudi, ako ste odgledali ovaj video do kraja i ako rezonirate, pozivam vas da se pridružite transformacijskoj školi koju organiziram za one koji žele praktično u okviru jednog intimnog podržavajućeg prostora kojeg imamo u školi osvijestiti svoju pravu prirodu. I činimo to i putem Human Design sistema koji se po mojem iskustvu pokazao vrlo, vrlo praktičan. Grupna energija je nezamjenjiva. U svakom slučaju pozvani ste. Škola uskoro počinje. Detalje ću staviti ispod videa. I volite se i ljubim vas.